Kubor ka Batisi TV, lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Kum kadak ka jingkan ma burom ya ka lengko sngi kha ka bashispa asan pulai snem jang Mahatma Gandhi ureu khrau ubala penyo jing light lo ya ka ri India ki bor sensar jang ka West Tentia Hills District harengkat ka jing trailang bat ka office jang ka Joai Municipal Board lembat ka dorbar snong tempang yaw musyang Joai haga sngi sa jan jang ka arterik ubnai risau arajar arpuai kila penong da ka jing pen kho ye ki benta jang ka yaw musyang Hagani ke jingpen ko ye ki jabo jaban ke bala sata hasurok hagi lenti ke singken jong ka yaw musyang le ya shimmentalang de ki nongsong snong ki nongsong yo bat ki katto ka nengut ki officer sarkar Haswa ban sedang ka jingpen ko ye gani ka yo la penlong shwa ye ka jingelang ka balingkot ka bala penya ida wahe snong jong ka dorbar snong tempang yaw musyang uba edi shella ha ka bale don langru uba Mark Andrew Chalam ubadeu extra assistant commissioner jong ka West Tentia Hills District lembat ki nongelam snong kentubru ki nongelam jong ki market committee kamon pelang haiwan uno menteroy kamu teroy Itnong itau ikan. Ngatrai pun nepren yang jiwa rela seselong ini kisni berdak. Lembah di social media rioi atau hasilong hantam apa polis besar. Itu juga menturoi jiwa no jab katoi uyok macam ni. Sedang jiwa pencitom yaki. Ila menelai di Shillong menpoh polis besar, decenai kata kerja hari yang polis besar. Doyoi kesentuh menelai ke footpath lah, mio dewa bon kita ikut kamu yo dang cua, bon kita apa kamu yo dang cua. Hajuai mie mau lah.